Korona. I pa svima ljudi, ovdje je Lio, s nama nije Anel. Puno vam hvala, znači ljudi hvala, evo naš kanal gdje nam piše koliko svega imamo, puno hvala za 26 subscribera, znači hvala vam, znači ne dam pojma, znači mi smo jedan dan došli do 20 subscribera, ja sam smotan, pa smo onda pali na 12, pa smo se opet digli na 20, pa na 26 i hvala puno i za preglede, hvala na 584 pregleda, znači hvala. Puno nam znači to i da, snimat ćemo Brawl Stars, otvaranje kutija, spremio sam nešto, neće biti mega boksa, ali će biti drugi kutija. I da, vidimo se u Brawl Starsu. I ko što vidite ljudi, ja sam dobio Jackie Chana, našeg poznatog Jackie Chana, lol, tako ćemo ga zvati u našem serijalu Brawl Stars. Otvaramo kutije, otvaramo 17 malih boksova i jedan big box. Imao bi 2 big boxa, ali sam slučajno otvorio jedan big box pa sam dobio Jackie Chana. Da, dobio sam Jackie, digao sam je na power 4 na rank 9. Predobar brawler. I ajmo zaigrati jedan duo kako bi imali više sreće u otvaranju kutija. I evo nas ljudi, u meču igramo sa El Primom, zove se, i veliki pozdrav za, ne miči se, Max, veliki pozdrav za Maxa. I već se fajtamo, već se borimo i ništa. I ovdje smo u sandviču, ljudi, to kako smo jaki, ova Jack je predobra, predobra. Sigurno je vam malo glasno, zato ću smanjiti. Tako, dovoljno. Ovdje nam je Daryl, dođi, ne, idemo tamo gore na kutiju, malo ću ipak pojačati. Evo ovako. Skoro. Idemo razbiti ovu kutiju da imamo još ovih super duper snaga. Pišite u komentarima kako se zove ovih malih što dobijemo kutija ovih. I ubili još jednog. Evo ga ovdje zadnji, i isto je prebučim je sa ultom, bam, i pobjeda. Znači, easy pobjeda, ovo nam je sigurno, dobro, nije bitno, i vidimo se u lobiju. Ljudi, evo nas u lobiju, tu je naš Jackie Chan. Vi ste znali koja bitna poruka, brate mili. Ok, idemo, znači ljudi, idemo prva kutija, mali box, ok. Ništa, Colt, Jackie, to daj mi za Jackie, treba mi puno za Jackie. Ništa, ok, idemo dalje. Malo čekaj, nešto ćemo dobiti, ništa. 14 golda, Shelly, 5 Shelly, dobar. I Brock, 6 Brocka, dobraj, moglo je bolje, idemo dalje. 17 coinsa, 5 Rika, možemo ga upgradeat, super. I Jackie, to, daj mi samo za Jackie, znači treba mi Jackie, a puno Jackie Chana. Vidimo, znači, možemo upgradeat Daryla na power 6 za 7, da tako možemo dobiti ovaj gadget. Ali dobro, Dinan je Riko, možemo upgradeat Rika, amo. Sad imamo boljeg Rika, super. I sad imam 9 coinsa, super, milina. Idemo dalje, 15 coinsa, 7 bula i Barley, super. Inače da ljudi, ako niste skužili, za Nitu skupljan 9. rank da možemo dobiti star power za nju, ali moramo skupiti još nite. Idemo, 13. kutija. 50 coinsa, super. 6 Jessie i 6 Mortis, dobar, ajde, može. 30 coinsa, 6 Piper i 7 Colta. Daj ljudi. 18 coinsa, 5 Pokva i 6 Jessie. Ok, idemo na 10. kutiju. 17 coinsa, 4 Colta i 15 Karla. Možemo upgradeati Karla, ali nemam para, imam... sad smo onda, imamo malo više para. 23 coinsa, super. 4 Bibi, 5 Pokova, dobro. 17 coinsa, 4 Karla, 7 Pokova i bonus, please gameovi.
to ljudi gemovi? Ljudi, možda u ovom videu kupimo neki skin, nemam pojma koji. Imamo 32 gemova. Ok, idemo dalje. O, ljudi, ja ne vjerujem, dobili smo gadget za Colta. O Bože, dragi, vidite, ovo je meni prvi gadget, znači prvi gadget na brawleru. Oj, gadget, nice, super, za sad zadovoljan. Idemo, 17 coinsa, ti sam reći Coltsa, čuti, dobro, 5 čeli, 5 stika, dobar. Ok, idemo malo brže, 14 coinsa, 4 broka i 6 poka. Dosta poka, treba mi Jackie Chana. Ovo je 17 coinsaka, 6 Karla, još gemova, idemo 3 gema, znači, koliko sad imamo gemova? 35, pa ajde, dobar. Oj, 16 coinsa, 5 rika i 10 penny, ok. Idemo zadnje dvije male kutije. 15 coinsa, 5 barlija, 6 mortis, dobar. Ok, zadnja mali box. Idemo, 13 coinsa, a daj ništa. I Piper 5. Joj. I idemo na big box. Ok, ljudi, moramo nešto, ne, nisam vidio koliko imamo posto za dobit brawlera. 3, ne, da smo dobili 4, možda bi dobili novog brawlera. Ljudi, možda dobimo novog brawlera, možda vidite kako blica, ili gadget, ili novi brawler. Ljudi, o Bože, dobili smo novog brawlera. Ljudi, ja ne vjerujem, dobili smo Max. Sigurno su vam pale uši, ali dobili smo, ljudi, dobili smo Maxa i 200 token brawlera. O Bože, ljudi, ja sam tog brawlera htio. O Bože, ljudi, dobili smo novog brawlera. I da, ljudi, sorry, neko me zvao, ali sam spomenuli, ljudi, dobili smo novog brawlera Maxa. On meni dobar i jako. Ok, da li imamo neki skin za Maxa? Znači, danas smo dobili gadget i dobili smo novog brawlera. Da kupimo možda i big box. Ajmo vidjeti koliko posto šanse imamo za legendary. 0,02020. Ok. Za gadget imamo 2% šanse. Za epic 0,5 tisuća nešto. Za mythic 0, uj, dobar. Ok. Ajmo ljudi. I ja opet sam rekao, ajmo ljudi kupit big box 3, ljudi, možda opet dobijemo nešto. Brok, a ništa, daj. Gemo, eto 3 gema, eto, zadovoljan. Eto, 8 gemova. GG's only, ljudi, ja ne mogu vjerat. Znači, dobili smo Maxa i dobili smo gadget za Colta. O Bože, dragi, ja ne mogu vjerovati što se u ovom videu desilo. Amo jedan game sa Max, zaslušio jedan game. Ja ne mogu vjerovati da smo dobili Maxa. Meni je on jako fora brawler. O Bože, dragi, ja ne vjerujem. Ajaj, kak je dobar. Predobar. Još kad skupi ultu može biti brz ko petarda. Lolo. Kako dobro. Di su drugi brawleri da ih riješim? Di ste? Evo jednog. Oj. Daj. Gotov si, Nita. Oj, ne. Dobar. Brzina, vidite koliko sam brz. Oden, ja, di ste mene pošli. Evo ga Colt. To ubili Colta. Aj. I ubili su njega. Eto, GG win.
I da, ljudi, dobili smo Max i dobili smo gadget. Znači, ovaj video treba zaslužiti barem 10 lajkova, ako ne i 20. I da, to je bilo to od epizode i poz. Hajde.